Nikwiriga gukorwo na ngucanio mwena wa muthaiga ya rugongo kuria mwonjoria omwe na University ya USIU magucanagiria kia kimwe omwe wao akiuga ati na title ya mugunda ucio. It is also puzzling because transfers are registrable transactions where rights to property are transferred through an elaborate process of approval, valuation and subsequent payment of stamp duty to the government. Therefore, the assertion that ownership cannot be established raises a lot of questions. Kiama kiu kiroiga mutaratara wa kwigwatira kieya ukoragwo wi muraihu na mukinyaniru noguo ni undu wa kiriga uria andu eri mangikorwo mahetwo taito cia kieya kimwe. Oni tuthiaga kona mundu ni oka akauga taito yake ni urite agathi akandikithia uhoro ucio wa Kenya Gazette nandikithia ukona ringi registrar ni kumuprocessera taito ingi wa ikora riu hena taito igiri. Kiama kia ISK nikiuritie minista wa migunda ahingure ceceni cia kwandikithia migunda na athure amemba a bodi ya kuramata migunda niguo gutigirira ati mihango ndina tharara sekta-ini iyo. Mihango ihotomete kundu gutiganite tondu ceceni imwe ni hinge niguo rekodi cia migunda ciikirwo mitambo-ini ya kompyuta. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Karo, Kinyugo Mwaura.